Ka mihi kauake ki ngā kāwai rangatira katoa. Māori mā, Pākehā mā, Tauiwi mā, me ki koutou ko ngā tauira o te arareo Māori. Nau mai, hara mai ki tēnei wāhanga. Kia ora, welcome to Te Arareo Māori Education Resource Video 3. Kei te aha koe. Kei te aha koe. Tunu kai mahi, pānui ngōki, oiata, peke, takaro, kata. Kei te aha koe. Kei te aha koe. Mahi ngaho includes 3 clips. The first clip covers present action and includes questions such as kei te aha koe, what are you doing? The second clip covers present state and includes phrases such as kei te moe te pepi, or the baby is sleeping. Kei te aha koe, pāpā? Kei te tunu kai ahau. Pirangi tākaro koe? Kā. Aww. Kei te aha mama. Mama? Ai. Mama? Ai. Kei te aha koe? Kei te mahi au. Pirangi tākaro koe? Kā. Aww. Kei te aha, auntie. Auntie, kei te aha koe? Kei te pānui ahau. Pirangi tākaro koe? Kāwe ko. Aww. Kei te aha matua keke. Uncle, kei te aha koe? Kei te whakarite mārau. Pirangi tākaro koe? Kā pe, he nui aku mahi. Aww. He te aha tō teina. Kei te aha koutou? Mātakitaki mātou i te ripini. Pirangi tākaro koutou? Ai. Yay, haere mai. Kei te aha ngā tamariki. Kei te pūrei pāhi ke te pāoro ngā tamariki. Kei te aha ngā tamariki. Kei te whanawhana pāoro ngā tamariki. Kei te aha ngā tamariki. Kei te peke ngā tamariki. I runga i te papa peke. This is another handy hint to help your learning, whānau. It refers specifically to the question, kei te aha koe, or what are you doing? If you ask this question over in Te Tai Rāwhiti, your answer might give you a bit of a surprise, because instead of saying kei te pēhea koe, for how are you, over in Tai Rāwhiti, they say kei te aha, for how are you. So if you're ever in Gisborne or in the metropolis of Ruatoria, and you say to somebody, kei te aha, you might get the answer, oh, kei te pai. Kei te aha koe, pāpā? Kei te tunu kai ahau. Mama? Ai. Kei te aha koe? Kei te mahi au. Auntie, kei te aha koe? Kei te pānui ahau. Uncle, kei te aha koe? Kei te whakarite mārau. Kei te aha koutou? Ka te mātakitaki mātou i te ripini. Kei te aha ngā tamariki. Kei te aha ngā tamariki. Kei te aha ngā tamariki. Kei te aha te pēpi. Kei te ngoki te pēpi.
Kei te aha ia. Kei te katakata ia. Kei te aha te rōpū. Kei te waiata te rōpū. Kei te aha rātou. Kei te kanikani rātou. Kei te aha ngā tama. Kei te mātakitaki ngā tama I te whutu paoro. Now you try. Kei te aha te pēpi. Kei te aha ia. Kei te aha te rōpū. Kei te aha rātou. Kei te aha ngā tama. Ka rawe whānau, ka pai hoki o koutou puku mahi. Kia kaha. Now let's go see how our two wannabe koraua are coping with the shopping. Remember, the purpose of this section is to give you practice in saying the prices of food items in Māori. Nō reira e hoa mā, ā te titiro, ā te whakarongo. Kia timata tātou, ne? Oh, ko tai mai. Ai, slow down. Get out of my. Tigina, te me. Hey. Oh, get go. No, under orders. Just like your car. What's wrong with my car? Atahaire. Oh, on it. Katen. Bro. Bro. Kate ut. Oh. $1.85. $1.85? What? Oh. Guess we get home soon, Nanny Jane give it to us for nothing. That's not the same, boy. That's called stealing. Oh. Karo. Kaina. Heriwai. Ka te utu. Ko riwai. $4.99. Ah. We. Oh. Oh. Nare pai ki aku. Nare pai te riwai. Put hairs on your toenails, boy. Hey, da. How then? Poke. Poke. Pai tēnā, hea te uti. $2.50. Oh, I could buy a whole family of pigs for that. Hey, boy, this is my job. Put it over breath. Oh, koto. Heki. We need heki.
$3.20. That's a good deal. Oh my God. $3.20? Aye. For 7? Aye. No. It's 12. I won't tell anyone if you don't put. Better grab another one, eh? Ki haere koe ki hea. O wharepaku boy. Hei. Hei ho. Kia ora. Go. Go. Iwai. Hei. Iwai. Take it away. Pātara. Iwa tau mā, iwa hiniti. Ha, kia ora. Now. Miti. Tau mā rua tāra. Pātakau mā, iwa hiniti. Kia ora. Right. Kia ora. Rawa. Putahi tāra. Ai. Putahi tāra. Waru te kau hiniti. Hiki. Toru tāra rua te kau hiniti. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Miraka. Rua tāra. Iwa te kau mā, iwa hiniti. Ui poko puaka. Rua tāra rima te kau hiniti. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
Wari kau tāra. Whātakau mārima hene tikwa. Đây rồi, đây rồi. Okay, now we've got some revision for you to do at home. A grocery item and its price will be displayed, whereby you need to tell us, in Māori, the cost of this item. Kia ora. Go, go. You what? Hey, you wait. Te kiri wai. He aha te utu mō ngā riwai. Whātāra iwa te kau mai iwa henati. Miti. He aha te utu mo te miti. Te kau mā rua tāra, whā te kau mai iwa henati. Rawa. He aha te utu mo te prawa. Ko tahi tāra, waru te kau henati. Heki. He aha te utu mō ngā hiki. Toru tāra, rua te kau henati. Miraka. He aha te utu mo te miraka. Rua tāra, iwa te kau mai iwa henati. Poko poaka. He aha te utu mo te upoko poaka. Rua tāra, rima te kau henati. E haere ana koe ki hea. E haere ana koe he ki te aha e he. E tungane he. Haere ana koe ki hea. Our final unit, haringa, will demonstrate two ways of how to ask someone where they are going to and what they are going to do. For example, e haere ana koe ki hea? E haere ana koe ki te aha? Or, kai te haere koe ki hea? Kai te haere koe ki te aha? Kia kaha tonu? I wonder what my big brother Mahi holds for me today. Let's have a look down Papa Tuanuku and see what our tangata do. Oh, e hoa! E hoa! Ai? Tēnā koe. Kia ora. Kia ora. E haere ana koe ki hea? E haere ana au ki taku rūma. E haere ana koe ki te aha? E haere ana au ki te moe. Tēnā. Kia pai tō moe, wahine. Ka ki te. Kia ora. Ata Māori e. Rā Māori e. Tiro hia te. Kōtiro. Hei, kōtiro. Hei, kōtiro. Ai? Haere ana koe ki hea? Haere ana au ki te papatakaro. E haere ana koe ki te aha? Ki te pūrei whutuporo. Of course. Tika zai. Haere ana koe ki te pūrei whutupo. Tēnā, kia pai tō kēmu. Kia ora. Jonah, wait up. Ki te tangata nui. Hei, ma Māori. Hei, ma Māori.
Hey! Ia! Hey! Haere ana koe ki hea. Oh, e haere ana au ki tūroa. Ah, tūroa. Tēnā. E haere ana koe ki te aha. E haere ana au ki te reti hukapapa. Reti hukapapa. Ah, ka pai. Kia pai tō mahi. Ko au tērā i ngā wā katoa. O ne. Ko au te tangata. Oh, ui e te tangata. Haki te tangata. He hoa. Hei! He hoa. He hoa. Hei! Ka, He haere ana koe ki hea. haere ana au ki te mahi. Ah, ki te aha. Te kai taku tena. Oh, ka hari koa tō rangatira mahi tērā. Kia pai tō rā tangata. Haere ki te mahi. Kia pai, kia kahe ki te mahi. Kia ora. Ha, titira te wahine. Hei, wahine! Hei! Kaha, Tēnā koe. E haere ana koe ki hea. e haere ana au ki ngā kōtini te pōro. Oi. E haere ana koe ki te aha. Ki te pūrai ni te pōro. Oh, of course. Tika ana. Kia pai tō mahi. Kia ora. Patua ngā Aussies. O ai. Hōtiro. 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 Kia ora. Kia ora. Tēnā. E haere ana koe ki hea. Haere ana au ki te kura. Ah, ki te kura. Ka pai hoki. Haere ana koe ki te kura, ki te aha. Ki te pane i ngā pukapuka katoa. Pono. Ai. Ah, tō puku mahi hoki pēnei a hau. Kia pai tō mahi. Kia ora. Oh, Tino here to loud name. Tino loud tana ahua. Let's see if we can get his attention, eh? I'm out there! Hey! Hey, no, hey, Mr. Out there! Hey! Ka, Kia ora, kia ora. kia ora. No, hey, Mr. Out there, hoki mai koe. Hoki mai. Mr. Hey! Ka, Kei te haere koe ki hea. ahau. Ai, kei te haere koe ki hea. Hei te haere au ki whainga roa. Ah, whaingara. Hey, Mr. Out there. No, hoki mai koe, hey. Ka, Kei te haere koe ki whaingaro ki te aha. titiro. Hei te haere au ki te whakaheke ngaru. Ah, whakaheke ngaru. Koe rā tō mahi. Oi. Tangata pai koe ki tērā mahi. Oi. Oh, ne, pērā ia. Oi. Tino Ganta. Oi, Kelly Slater. Kelly Slater, yeah. More Tino Roberts. hoa no. Yeah, ngā hoa. Yeah, Yeah. pera aku mahi. Pērā o mahi. Tino koe te man. Koe te man, you must be the Okay. man. See ya. Okay then. See ya, ka ki te man. Scare this one, eh? Bye! Bye! Boo! Bye! Kei te haere koe ki hea. Kai te haere au ki te whare whakakaha tinana. Tēnā, ka pai. Kei te haere koe ki te aha. Ki te hiki mai tai. Tēnā, ka pai. Pai tō mai. Kia kaha. Kia kaha! Ai. Kia kaha! Ai! Oi! Hui! Oi! Kōrua! Ia, Haere ana kōrua ki hea. arana māua ki te mahia. E haere ana kōrua ki te mahea. Ki te aha. Ki te ruku kai moana. Oh. Ki te ruku kai moana. Ai, Kia tika a kōrua mahi. i ngā wā katoa. Boo! Blah! Taha! Kōtiro. Ai. Kia ora. Kia ora. Kei te haere koe ki hea. Kei te haere ahau ki Karapiro. Kei te haere koe ki Karapiro. Ki te aha. Ki te hoi waka. Tika. Koe rā te take kei te mau hoe koe, ne? Ai. Pai ngā mahi. Kia tupato ki ngā taniwha. Kia ora. Scare this big boy. Boo! Oi! Hey! Boo! Oi! Hea tō kōrero?
Aroha mai matua, kia ora e hoa. He pai ake tēnā. Aroha mai matua, tēnā kōrua Tēnā koe. Pātai tāku, matua. Kei te haere kōrua ki hea. Kei te hoki māua ki te kāinga. Pai. Kei te hoki ki te kāinga ki te aha. Kei te hoki māua ki te kāinga, ki te mahi pāpā. Mahi pāpā. Kia ora matua. Ka ki te matua. Ka ki te. Ka ki te. Ka ki te. Aroha mai, ka ki te. Oh, yeah. Think I'm getting a bit too old for this, mate. Must be time for a change of profession, I think. Yeah, I wonder if they're still taking people on at McDonald's. It could be a male stripper, maybe. Yeah, male stripper. Me maumahara, kia ata titiro, kia ata whakarongo, kia pai ai ngā mahi. E haere ana koe ki hea. E haere anau ki taku rūma. E haere ana koe ki te aha. E haere anau ki te moe. Haere ana koe ki hea. Haere anau ki te papatakaro. E haere ana koe ki te aha. Ki te pūrei whutu koro. Haere ana koe ki hea. E haere anau ki tūroa. E haere ana koe ki te aha. E haere anau ki te reti hukapapa. E haere ana koe ki hea. Haere anau ki te mahi. Ki te aha. Te kai taku tena. E haere ana koe ki hea. E haere anau ki ngā kōtini te koro. E haere ana koe ki te aha. Ki te pūrei ni te koro. E haere ana koe ki hea. E haere anau ki te kura. Haere ana koe ki te kura, ki te aha. Ki te panunga pukapuka katoa. E haere ana koe ki hea. Kei te haere au ki whahinga roa. E haere ana koe ki te aha. Kei te haere au ki te whakaheke ngaru. Hei te haere koe ki hea. Hei te haere au ki te whare whakakaha tinana. Kei te haere koe ki te aha. Ki te hiki maitai. Haere ana kōrua ki hea. Haere ana māua ki te mahia. E haere ana kōrua ki te mahia. Ki te aha. Ki te ruku kai moana.
Kei te haere koe ki hea. He te haere ahau ki Karapiro. Kei te haere koe ki Karapiro, ki te aha. Ki te hoi waka. Kei te haere kōrua ki hea. Kei te hoki māua ki te kāinga. Kei te hoki ki te kāinga ki te aha. Kei te hoki māua ki te kāinga, ki te mahi pāpā. E haere ana koe ki hea. E haere ana koe ki te aha e he. E tungane. This brings us to the end of Te Ara Reo Māori video 3. We hope you've enjoyed it and we look forward to joining with you again in our next video. Kia kaha. No reire e hoama, ki te rongo koe i te pātai, hea te kai a te rangatira, kia maumahara ki te whakahoki, ko te kōrero, ko te kōrero, ko te kōrero. Noho ora mai i daru i ngā manaakitanga a te runga rawa, tēnā tātai, tēnā tātai, tēnā tātou katoa. Kia ora.